Biishopu Samuel Kahuma okurabura abashuma b'amataka yakora ubu yabanataho imikono abarundi 350 abamazira imyaka 2 batatirweho imikono habwo kuteganisa ubwa keshere ku ka COVID-19 aha kanisa ya St Peter's Cathedral Duhaga omurembo rwa HOIMA. Linda ayimukama umwana wawono. We know the people, we know the personalities. Ababamanyi mu baganda. Ibyo bikaze mbara ikanisa yibagimba imbabazi. No, the time will come, we will stand and raise our hands and call upon the name of the Lord to intervene, and we are going to do it. Biishopu Kahuma yagambira abakristayo ngo burebereza buryo muhururu yo kurebangwa amakanisa amashomero n'amarwariro bw'ekanisa byatunge byapa byitaka bitungo haruho abashuma bagezeho kubare meso muri Katikara omu district ya Kakumiro. Katikara mutatina we will win twafumba kufumba bayi kusasa muno babatebwa hemikono bahaburwa kurinda obwesugwa kandi banenya abato abakukura omundagano zino no mu bintu ebindi mwekambe muno kuba bana abo mutima abengeso nungi abaino obuntu kandi abesigwa. Emiryano y'amatako mu cyanga cya Bunyore katandika government ko yamazire kurangirira ngo ejumbwire y'amajuta kandi izirene yongera nahabwe cyo ryo mwitaka hati ari inkotarumu gashakwa n'wagaba Ambrose Katoto.